kadrove. Oganj je stigao u Beograd. Koliko je važan ovaj događaj za pravoslavni narod? Izuzetno je važan zato što je blagodatni oganj čudo koje se događa već 1700 godina. Odnosno, prvi put se javio blagodatni oganj u momentu vaskrsenja Hristovog. Jer kad su došle mironosice, jasno su videle šta je u grobu, a bila je noć. To je bila prva pojava tog blagodatnog ognja i ovo je veliki blagoslov za naš narod, velika radost. Ovo nije prvi put da blagodatni oganj stiže u Srbiju? Ne, bilo je 1969. godine je patrijarh German doneo blagodatni oganj iz Svete zemlje, ali ne na Veliku subotu, nego je on primio je oganj u hramu Vaskrsenja, a onda ga je doneo kad se završilo čitavo hodočašće. Pre 10 godina je profesor doktor Vojislav Milovanović doneo isto iz Svete zemlje oganj, ali po završetku hodočašća. Ovo je prvi put na dan Velike subote da sveti blagodatni nestvoreni oganj dođe direktno po pojavljivanju u Jerusalimu, u Kuvukli i crkvi groba Hristovog. Crkveno-državna delegacija predvođena episkopom Slavonskim Jovanom i zvaničnim predstavnikom Srbije, pomoćnikom direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušanom Jovovićem, učestvovala je danas u molitvenom dočeku silaska blagodatnog ognja i upravo taj oganj vidimo sada u njihovim rukama. Da, to je jedan čudesan događaj, ostaje i javlja se ono što je strašno važno. Pravoslavni ga samo ima. Pravoslavni ga proslavljaju i pravoslavni misa javlja, jer se evo već 1700 godina javlja na Veliku subotu po našem pravoslavnom kalendaru. Pored smo videli i protojereja Stavrofora Radivoja Panina, on je starešina hrama Svetog Save. On je takođe bio u toj delegaciji, kao i đakon Aleksandar Sekulić, gospodin Branko Vukomanović i gospodin Sergej Čičnjev. To je bila delegacija koja je danas donela oganj u Srbiju, odnosno večeras, pošto je avion kasnio, prvo je trebalo da stigne u 19 časova, pa je kasnio nekih 2 sata 10 minuta. Kakav je protokol sada? Oganj se predaje njegovoj svetosti. Njegovoj svetosti i onda se pale kandila u hramu. Ovde je interesantno još što su u litiji čuvari groba Hristovog. To su ljudi iz Vrlike u Lici koji su tradiciju čuvanja groba Hristovog preneli u svoj novi zavičaj. Oni su u onim svečanim odeždama nosili ikonu, tako da se i na taj način čuva naša tradicija, a sada će se služiti jutrenje, vidjet ćemo kako će u hramu da se rasporedi plamen i onda će se služiti vaskršnje jutrenje, ići će litija, pa počinje liturgija. Pored blagodatnog ognja iz Jerusalima su doneta i 2 časna krsta, što predstavlja nastavak tradicije njihovog donošenja koja je započeta sa blagoslovom patrijarha Pavla još 2006. godine. Evo sada naši gledalci imaju priliku da vide ulazak sveštenstva i plamena blagodatnog. Svečani ulazak u hram Svetog Save. Jer od Svetog Save je za nas Srbe sve i počelo. Možda nije loše da napomenemo da su mi od vremena Svetog Save do 16. veka imali svoje mesto u hramu, svoj paraklis u hramu Vaskrsenja, a onda je posle zbog političkih prilika i nemogućnosti nesreće naše, više to nemamo. Evo sada ćemo vidjeti kako se njegova svetost patrijarh i predsjednik države Tomislav Nikolić dočekuju oganj. Predsjednik drži svežanju 33 svećice.
to je taj tradicionalni buket cveća koji svi nose i koji... To su 33 Hristove godine. Jest. I kad se nosi na blagoslov ili dar, ne treba razdvajati taj buket, nego poklanjati ceo. Sad ćemo vidjeti taj čin. Sad predaje ognja. Večeras ovaj plamen blagodatnog ognja neće goreti samo u Beogradu. Ne, još na aerodromu je raspodeljen svim eparhijama, tako da su odmah svi otišli u svoje eparhije i služeći vaskršnju liturgiju, evo, pripaljuje se buket cveća na blagodatnom ognju. Patrijarh i predsjednik u isto vreme. Ići će na Kosovo i Metohiju. Vladika Jovan Slavonski je već otišao u Pakrac da bi stigao u 4 sata da služi liturgiju. U Banja Luku je odanje otišao. Raspodeljeno i bit će u svim srpskim krajevima. Podgorici, i u Crnoj Gori, da. Banja Luci. Da, ovo je sad prvi. Blagodatni oganj se, kao što smatra, najvećim čudom pravoslavlja. Jeste, jer se javlja od vremena gradnje hrama Vaskrsenja Hristovog. 326. godine je Sveta Jelena, majka cara Konstantina, otišla u Jerusalim sa namerom da pronađe najveće svetinje hrišćanske, a to su Golgota, kamen stena Golgotska, grob Hristov i časni krst. Ona je to uspela i počela je gradnja hrama. Pod jedan krov veliki je stavljena i Golgota i mesto groba Hristovog i ploče pomazanja i osveštan je 336. godine. Po predanju oganj se tada javljao, a 385. godine je ostao napis nepoklonice Egerije, verovatno francuskinje ili španjolke, ne znam se tačno, gde je ona opisala taj blagodatni oganj koji se, netvoreni oganj koji se javlja u crkvi. I od te 336. godine do 1101. godine Hristov grob i oganj su čuvali monasi posebnog podvižničkog života iz reda odvažnih, tako su se zvali. I to je trajalo sve dok krstaši nisu osvojili Jerusalim. Čak je i kalif Omar, kad je osvojio Jerusalim 637. godine, izdao dekret koji im daje nadležnost nad svetim grobom grčkom patrijarhu Sofroniju. I sve to vreme su Grci bili, odnosno Vizantija, ondašnja Romejsko carstvo, su načelstvovali službom. Ovde sada vidimo, kreće se u Litiju, kroz hram Svetog Save je prepun vernika i to je zaista jedna čudesna slika. Ovdje sada vidimo i ta dva krsta koja su takođe donata. Dva krsta koja su donate, koja su osveštana na grobu Hristovom, koja su proneta ulicom koja se zove Via Dolorosa, ulica Bola, gde se pretpostavlja da je Hristos išao noseći krst od Sudnice do Golgote. Proneti su osveštani na grobu Hristovom i oni će biti predati. Najpre će obilaziti, hodočastiti
za manastirsku crkvu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Jeste, ali će prvo obilaziti srpske zemlje, velike srpske svetinje, a onda će u crkvu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu biti predat 22. aprila na 70. godišnjicu proboja Jasenovačkog logora, a drugi krst je namenjen hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima mučeničkim, gde će biti predat 9. avgusta ove godine, kada se po crkvenom kalendaru pominju sveti novomučenici Prebilovački. Tako da i to nada i uteha. Evo sada kreće litija oko hrama. Treba reći i to, danas smo mnogo puta u raznim medijima imali priliku da čujemo da u prvim minutima oganj ne peče. Ne. Plamen. Zato što se nadprirodno javlja. On se ne javlja kao oganj, nije ničim zemaljskim izazvan. I nema svojstvo vatre. I nema, u prvim momentima uopšte nema svojstvo vatre, to je svetlost. Tek posle otprilike 40 sekundi, odnosno kako se nekada govorilo kad prođe kroz 3 ruke, počinje blago da peče i onda dobija prava fizička svojstva vatre. Stvarno je prelepo večeras ovde ispred hrama Svetog Save na Vračaru. Pa jeste, oganj je velika blagodat i blagost. Ja se nadam da i naši gledalci mogu da žive. Možda bi mogli neke poruke da izvučemo iz toga, jer je blagodatni oganj direktna potvrda o radosnoj istini Vaskrsenja. Zatim govori o istinskom pravoslavlju, svetom pravoslavlju, zato što se pojavljuje samo kod pravoslavnih hrišćana, rekli smo na Veliku subotu po našem crkvenom kalendaru. I onda svetosavlje, mi smo svetosavci, svetosavlje nas kao narod definiše i upravo ono nas je sačuvalo u vremenima vekovnog ropstva. Temelje koje je za naš narod Sveti Sava na nebu sagradio su večni, a ovo je prilika da se skrne takve vekovne prašine koje je zaklonio te temelje i da nam u svoje raskoši i svetlosti se oni prikažu. Zatim, ono što je najbitnije, duhovna vertikala sa nebom je osnovni preduslov stabilnog života i razvoja na zemlji. Jer to je ono što je govorio Sveti Sava i što piše na njegovom spomeniku, da trudom svojim sve se preobraća. Evo vidimo sada vernici nose bukete od 33 sveće. Oni se posle, te sveće se kasnije gase, nose se kući i pale se u izuzetnim situacijama. U slučaju bolesti, neke velike svečanosti, onda se na trenutak upale i tako se prenosi oganj, ta blagodat svetog ognja. Evo vidimo kako ide lista u svetlosti i sve nas opet podsjeća na to da je Hristos svetlo svetu. Evo da kažemo i